Šta inspiriše film? Da li je to priča, da li je to obzervacija u svijetu, da li je to neka emocija ili možda neka životna filozofija? To je uvijek bila njena perspektiva, njen film. I svim tim nekako organskim odlukama koje dolaze iz samog izbora teme i ideje, prilazili smo sve više i više onome što će na kraju film da bude. Znala sam tačno bez kojeg kadra ne bismo imali emocionalno završenu i kompletiranu scenu. Ja sam izgleda napravila sve kako ne treba, što je dokaz da pristup filmu i svakoj umjetnosti nije recept i ne postoji i jedan način koji odgovara svima.